अहानबद मरुब पाउदा कांग्रेस ने तौखिबा थबक कया बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना मकोई निमित चामनी की प्रोग्राम दा हपचिंदुना मकोई तौब थबक सादुना मियाम द मिनमले हाइना एमपीसीसी की वांगलो जोय किशन हाइख्रे अमदी इसिंग इचाउदगी ngauthongnaba akanaba scheme amagi makhada toyel khong tinggi thabuk pakalagani haina chief minister and birena phongdorkli Konjari, ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर बिसिंगु तनाम ओक्चरी एक अजिक पाव सनोन पिजरी ममांग द चही तरा मंगा सरकार बरंबा कांग्रेस पार्टी ने तौखिब थबक कया बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना मकोई की नमित चामनी की प्रोग्राम द हपचिदुना मकोई ने तौब थबक सादुना मियाम द मिनमले हाइना एमपीसीसी की वांगलोय केएस जोय किशन ngasi कांग्रेस भवन द पांगथोकपा पावमी सिंगु उनब द फोंगदोकरे महान मखातान हाइखिबदा बीजेपी ने लुचिंग सरकार ना पाखत थबक थवम सिंह कांग्रेस पार्टी ने थागत फोंगदोई अदुमोइनमक ममांग द कांग्रेस पार्टी ने संगानब सेम सादुना थमलमलब थबक फावबा बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना मकोई की नमित चामनी की मनुंग द पाखत थबक सारिबसी अंगको पोई बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना हेक पालपगा मणिपुर इसिंग इचाउ मई मंगारक थोकलिबा असि मतुंग द थोकनबा थबक पाखतले हाइना नमित चामनी की मनुंग द पाखतखिबा थबक अदु मियाम द खंगलबदी मियाम ने हेन थागा नरमगदबनी चुरचानपुर अमदी यूएनसी की प्रॉब्लम लोशिनखिबा सिदी थागत पोई बीजेपी ने सरकार पाइद्रिङैदा लोकताक स्काम की मतंगदा थिजिन्दुना मरा लेबा सिंग देल थाजिंगनी हाइखरगा हजिक तुमिना लैरिबा करिगिनो हाइखि कांग्रेस ने हजिक पाइखलंबा थबक सिंग अतु हजिक मकोइने संगाबा अतरगी मकोइ के प्रोग्राम द लौथोकपो मयाम अम लै इसेंग सेंग हाइरबदा लैरिबा गवर्नमेंट नसिना हेक पालकपदा अखोइगी खोयाथुंगदगी असेंबली रोड की अखोइगी इलेक्शन हेक वरगा मसी अखोइगी ब्लैक टॉक तोगिबसी बीजेपी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया दा बीजेपी लापदगी लंबी सेम हौरे हाइदुना प्रजा मियाम द सममन थोली मसी तसेंगबमक्ति मसी कांग्रेस सरकार की मतमदा 2016 दा वा ऑर्डर पीग्रगा थबक लोशल हौददना अदरगी अखोइगी इलेक्शन हेक लोरकपदा लोशन किबनी अचमाय तौदना मियाम द सममन थोंदना अखोइगी ममांग दा कांग्रेस ना सोयरम बसिंगदुसु अदुम प्रजा मयाम दा हाइबियु अदुगा कांग्रेस ना तौरम बसिंगदुसु कांग्रेस ना तौबनेना अदुम सेंगदोकबियु एमपीसीसी की वांगलोइसु ओरिबा गोविदास कोंथौजमना ममांग दा कांग्रेस सरकार ना मई की फिल्म मपुंग फाना फगरहंदुना थमलमलबनी पालिबा सरकार असिनदि हाना लैरिबा मई की फिल्म असिदगी अहोंग ममत पुरप ngamdri हाइखि एमएलए लोकेना फोंगदोखिबदा PMGSY की थबक असी कांग्रेस पार्टी ना फेस तरा फावबा माई पाकना पैकतुना लंबी कया सेमख्रबनी फेस तरा मथोई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट फावबा थाख्रबनी बीजेपी ने लुचिंग सरकार असिना कांग्रेस ने तौखिबा थबक सिंह करिमता सिंह थादना फेस तरा की थबक अदु मखोइने तौबा सारिबा असी अंगपपोई हाइखि चिनगा खुदका मानबा सरकार ओहनबियु यूएनसी अमदी चुरचानपुर की इशू लोचिनख्रबसु मसिगी अरोनबा एजेंडा अदुदी था अमा निगी मतुंगदा पोखाई लगनी हाइखि एंटी करप्शन सेल निकतुना लुपा चमरी खक लौबा मियो फावबा थबक्तगी सस्पेंड तौख्रे अमा मथौ सिंगा लुपा करोड़ की परसेंटेज लौरिबा असिदी मीडिया न फोंद्रिबा करिगिनो हाइखि अतै वांगा खिबा सिंगा फोंदोंलखिबदा एंटी करप्शन सेल असिदी ममिंग ओंथोपा खक्तनी ममांगदा विजिलेंस डिपार्टमेंट हाइना अदुमक लैरबनी लौथोकलक्लिबा पैकेज सिंग असि कदाइदगिनो हाइबदुसु मियामना खंजिनबिबा तंगाइफदे पार्टी की वांगलोइसु ओरिबा एमएलए के रंजितना बीजेपी ने लुचिंग सरकार असी एडवर्टाइजमेंट की सरकार ओइना लैरे पेपर टाइगर ओइना थबक तौबगी महुत्ता सरकार असिना तसेंग तौब थबक ओइना मियामना खंगन बियु हाइखि गवर्नमेंट लोइसनदना थममबा अदगी प्रजा की दमक्तनी खंदना मदुदा अखोई करी हाय तारे तोंगानबा प्रॉब्लम मयाम सॉल्व तौदना पोरखिबा लाइबक थिदना गवर्नमेंट सेमौद्रे सेमौद्रगसु हानै गवर्नमेंट लोइसनदना लेरबा संगानबा ऑलरेडी द मुल्लगा चा इसिंग मुल फाजना थिदोक्तना थनमबदु चारा कांद मदु आइना थोंबो चा इंसांगने हाइबगुमबनेबा गवर्नमेंट सिगी ममांगदा लेरबा कांग्रेस गवर्नमेंट पाइखलंबा थबक थौरम मयाम अमा मदु इनोग्रेशन तौरगा कोई अचीवमेंट नि हाइदना तौरगा एडवर्टाइज तौबसे एडवर्टाइज गवर्नमेंट ओहनिंगदे सेंगदा हरगा पेपर टाइगर दौना ओइगिबदि आई पामदे अदुना प्रजा की दमकता याइफनबा तोंगान तोंगानबा पॉलिसी प्रोग्राम कया पुथोक्तना अनौब गवर्नमेंट सिना
अनौब थबक कया तौदना सेमदे अखोई बीजेपी ने लापदगी अनौब प्रोग्राम सेमगा अनौब स्कीम से पुथोगा प्रजादा खुसिनरमनिगा हरदे अखोई मदु थैंक्स तौजगे मणिपुर यामना ततना इसिंग इसाव की अवाब मायोक्नरिबासी कोहन्नबा सरकार सिना अखनबा स्कीम अमगी मखादा तुरेल खोंग तिंगबगी थबक पाखलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना आईएसटीवी न्यूज का टेलीफोन वरी सानबदा फोंदोरकली महांगना मखाताना फोंदोरपदा स्कीम असिगी मखादा इम्फाल तुरेल नंबुल तुरेल अमदी कोंगबा तुरेल की खोंग हाना तिंगथोपगी थबक चथरगनी हौजिक इसिंग इसाव की अवाब मायोक्नरिबा असिगी खुदकी ओइबा थौरांग कयासु सरकार असिना पाखली हाइना फोंदोरकली मणिपुर की मफम कयाद नोंग लेपना चूबना इरिल तुरेल इम्फाल तुरेल नंबुल तुरेल की इमाई वांखलपना मरम ओइदुना मणिपुर की मफम कयाद तुरेल सिंग असिगी इसिंग पाथोपग लोइनना मफम खरदा तुरेल तोबान कायबदिगी युम कया इसिंग तुमजिनख्रे ngaगे फार्म अमदी माही मरों कया इसिंग अमांगाता थोनख्रे ngarang nongyai matung pung ani ga makhai muk ta ba atwaida kong ba irong da il tuel gi longnam bal kai bidigi thongju kendra gi mafam kya da ising thumjin khre tuel longnam bal adu chorang na phut chani sangna ningkhai ki bidigi mafam adu da works minister ts biswajit imphal is ki dc mari leinaba department singi miyoi sing amadi police personnel sing yauna hojik ningkhai ri ba tuel longnam bal semjin na ba thabak kana sathari थोंजू केंद्र की मनुंग चनबा उचेकोन लाई मुरीबगी कोंग बतुरे की तोबान ngasi ayuk pung mari rom taba matamda fit yankhai rong kaikhre masidagi chenthara paisingna yum kaya thumjin khre mapan suba IRB mahila battalion gi nupi kaya yauna laikai miyam na toban thingnana thabak pakhatki UISC gi general secretary direna Imphal ki DC amadi IFCD gi engineer na इचाव थोक्ट्रिङै दा सेक्शन थरong लखनबा हाइबदा ताबी दबदगी अवाब खुदोंग तिबसी बायोक नबनि हाइना पेंदबा फोंदोरकली सिंगि चिंगनबा को याम कन्ना होना दे डीसी की कुथांग दा कोइना ई भावगी केनो सिदा कोइना एडिशनल भावगी दा आईएफसीडी दा कोइ मांगजोम ना प्रिकॉशन मेजर ओके एंड कोइ होना जबनी अदा कोइना पोट पीपीओ है बका अंदा मोना पोट लेतबा गातन शॉर्टेज ने होजिक तो security mayan mateng pang matil lai adagi e jina sumaina haibi dei pom tu len je patok ka tong ni kai roi hoje kai ri chi e tu na ban tai te lo ngam ra ba ai koi mangjong na koi haijab ni tu sarkar na asigi le ba department gi pachin tong mayam na ai koi na to ji ta ju ba koi kar ba roi no ba adu ga tika to oi na oi moina madu bok ti koi kitang lai bak ti bani lai bak ti ba to ngai koi na si sum ba sing sau gi bok se koi nang nei sumaina haijab amaronda नंबुल तुरेगी ओरिपोक अमदी सगोलमन माइकैदा इसिंग पाथोकदगी ngarangdagi hongna miyamna awaba khudongchadaba kaya mayoknaduna lakli nakalamamda Imphal city gi pauna kaithel thangal kaithel amadi MG avenue yauna lambi kya ising tupsin khre khundra pong kendra gi manung channa leiba oyimpok gram panchayat ki nongsum oyimpok lamboi khul kaibi kubudana chingba phongduna chenba khamen lok turel longnam bal kaibadagi tare khuldagi wakhong amadi khamen lok taba lambi phongnadre longnam bal kai ba asina maram oiraga oyimpok lamboi khul kaibi kumuna chingbagi lokol lopari lising amarom isingna thumjin khre turel longnam bal kaibagi matang da tongan da kunja singna phongdorpada haukiba tha kharagi mamangda turel khonung asi miyoi kharana tenglamki makhoina hanigi akanba torban kothok laga nongna tholambadagi longnam bal kaibani mari leinaba department na miyeng changbiraga tawriba si yengchinbiyo amadi quality control tawdabadagi mami tariba asi yengchinbiraga thabak amu halanbiyo haina miyamna phongdornakle masi koi khang podagi amuk to werkriba hoi ising khameloki ising chawr podagi padagi badi yawi adubu tawriba mong asidi koi gi tholiba kangu sing asina koi mamutana koi gi longna bala si kamdona ingai wi dagi haibi ko khalon du kitang tung koi na khanbira magadi asi thoi dabani adu amaromda Imphal East district ki manung chanba lamlai amadi masigi akoi ba mafam kaya da so miyamna ising ichaw gi awaba mayongnari Imphal khu lambinda ising thumjin khibdagi lambi asida miyamna chatok chachin tawbada apan ba ma oire lofam kaya ising thumjin khibdagi lamdam madong gi miyamna chawna ningba kainare mari leinaba singna miyeng chambi na ba phongdorkli sipaw gi marthan atemba brem tanglomina भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संगरूर पंजाब ना स्टूडेंट्स खुदिमा की इमेजिनेशन की पार्ट डिस्कवर तौबगी मथक्ता नॉलेज की इंपॉर्टेंस मतिक चाना पीबा मफमनी एजुकेशन पीबा खतंग नतना हयेंगी युबिरो पुथोकवा इंस्टीट्यूट नी
Masidi suara hajinnya. Tule, tule. Kau yang tu di sini. Masih kau lihat tak? Sidi, Yosi kan ini. Masih Yosi tata tiskoni ne. Aduh, sana lagi mau yang nasi ni yang mana? Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule purakaro ayo namida gare what leba ge chibuni segi mchana padu ku thabo matung da tawzaroi di kaino Saiji TMT bar asi latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthuk chabani masigi bar asi hanba sundokpa product oigana cooling zade taken day mapambil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 foundation course for classes 6 to 10. Class starts on 6 July 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangthem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausam and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Kaptintabam Hine Devi and 24th Jasmine Henderson. Hurry, limited seats. In achievement of 100 days program, Government of Manipur has launched Ujala Yojana in Manipur, inaugurated by Sri T.H. Vishwajit Singh, Honorable Minister, Power, RTPR, Works, Commerce and Industries, IPR, AR and SAT, in the presence of Sri L. Radhakishore, Honorable Chairman, NPCB and KVIB, Sri L. Leshio, Honorable Parliamentary Secretary, PHE, and Sri O. Nabakishore Singh, Chief Secretary, Manipur. Total implementation of the Ujala scheme throughout the nation. The first Imphal Trade Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw. On 28 July to 10 August, Hafta Kangsibung Palace Compound, organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Saraswati Coaching Institute, Chingmerong, Pangangani, Karat, Imphal. Admission open for medical regular course for NEET UZ 2018. Class starts on 16 July 2017. Special features: supply of study material from Empower New Delhi. Special concession of meritorious, physically challenged and ex-session students. Special concession for those students who secured 400 marks and above in NEET 2017. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation cum exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined Tutorial Office Sagulban Morang Lerak Machin Bus Parking. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokchaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu.
break batang na tanam nusari azima khata pawda akom lup kang lipa ki tara tare suba mapok kumun thamam ngasi Manipur Press Club ta pangtokre thamam atuda akom lup ki president Somorendro National Awardee S Ibu Tombi Kuman Kilgi President Ima RK Sanahan bi yauna organization ke agi lusing singna saruyaki lubasigi lekhidraba members sing from da minute ani letuna wa fungdoki akom lup ki secretary general telaiba mangang na fungdoki da Manipur bu singna ko matam da lubasina hanba leitana thengna ki gani haiki Zenimski Han Medical Superintendent Oiramba Luwa Lambi Maibum Lekai da Leiba Dr. Kukin Gi Geta Bom Pokai Lamba Thongbu Yaning da Fungdok tuna ngasi lamdam adong imiyam na wakam hum sathakre Hadak High School Living Certificate Exam amadi Higher Secondary Exam da First Division da lakpa mahiro sing da mana matum pibagi thom amang asi Songtham Lekai Social Welfare Organization singduna singjamai Chingamakong Songtham Lekai da Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchan Imphal Municipal Council gi Mayor L Lokesor Aiba Mayang Lambam Kandes Ward number 13 ki Councillor TS Eliza amadi Ward number 35 ki Councillor Bangkim na mathang sila Chief Guest President amadi Guest of Honor oiduna pangtokre Hajulo sila ko namaro oibo pom ko na pizari Congress ne tawkiba thabak kaya BJP na luchingba sarkar asina makoi gi numit chamani gi program da hapchinduna makoi na tawba thabak saduna miyam da minamle haina MPCC gi wangloi jokisan haikre amadi ising isaw dagi ngakong naba akan naba scheme amagi makada 12 khong ting bagi thabak takalagani haina Chief Minister N Birena Phongdrokli hojigi winadi ISTB jam pijaba Manipuri pa matang asida lusinjari ing tabirib singbo amkana promjari